Krševita prostranstva Velebita zavičaj su našim najvećim zmijama otrovnicama, poskocima. Taj sam zavičaj od najranijih dana dijelio s njima. Dugo je u meni tinjala potreba da napišem priču o poskoku kakvog ja vidim i doživljavam. Da je ispričam zbog svoje duboke povezanosti sa svijetom prirode, s planinom u kojoj sam odrastao, u kojoj su mi korijeni i u kojoj želim provesti svoje posljednje dane. Tajanstvena prostranstva Velebita već su mi se od djetinjstva urezala u dušu. Na svoj tih i nenametljiv način, a opet tako dojmljiv. Velebitske oluje i zatišja, sjećanje na rodni kraj, pratili su me i kad sam otišao živjeti u veliki grad. I možda mi je upravo ta gradska perspektiva, urbani način života toliko različit od gorštačkog, pomogla da shvatim koliki je dio mene zauvijek vezan za planinu i njezin živi svijet. Poskoka doživljavam kao dio te slobode. Ovo je prava domovina poskoka. Tu na obraslom kršu možemo naći najveće primjerke. Poskoka ćemo najlakše prepoznati. Osobitost mu je karakterističan ročić na vrhu nosa koji nema niti jedna naša druga zmija. Odrasli primjerci poskoka rijetko su duži od 70 cm, a tijelo im je zdepasto, odnosno zbito, čak robusno. Rep im je kratak i tanak, a dobro izražena glava trokutasta ili srcolika. Boja je uglavnom siva ili svjetlo siva. Na čitavoj dužini gornje strane tijela ističe se crna, gotovo pravilna cikcak šara. Zjenica oka mu je okomita, što znači da poskok vidi i po noći. Poskok se polagano kreće, čak i onda kada je prisiljen na uzmicanje, pa se slobodno može reći da je najsporiji među zmijama. Nije plašljiv, pa prilikom susreta s čovjekom najčešće ne bježi. Ostaje nepomičan ili se samo sklupča u obrambeni, odnosno napadački položaj. Kao i ostale zmije, poskok nema slušnog aparata, ali dobro čuje vibracije s tla koje se prenose pomoću donje čeljusti. Krećemo li se terenom na kojem poskok obitava, to je dobro znati. Nadalje, dobro je znati da je poskok i noćni lovac, stoga je i tada potreban oprez. Sve prisutan, ali tih, dostojanstven u svojim naizgled neobjašnjivim kretnjama. Taj je tajanstveni stanovnik planinskog krša dio brojnih mitova i legendi što iz davnina dopire do naših dana. Svojim otrovnim ubodom, koji za čovjeka lako može biti smrtonosan, prisutan je u svijesti svih koji žive ili tek prolaze ovim krajem. Izgled poskokov, izraz njegova, mogli bismo reći lica, zastrašujući je.
Uz svu gracioznost njegovih pokreta i ljepotu šara, ja ne znam za životinju koja bi na čovjeka mogla ostaviti dublji utisak. Hladan je, tih i zastrašujuć. Ma koliko se god zauzimali za zaštitu zmija otrovnica, u susretu s njima potreban je krajnji oprez. Gle otrovi, kako otrovi je. Koliko je pustio puno otrovi. Počelo naticati, malo ću podvezati pod hitno. Ajmo. Idemo. Snimaš ovo? Tako. Upravo me ovoga časa ugrzao poskok, kao što se vidi. I to me je dobrano dohvatio. Zario je uspio samo zariti jedan zub. Pustio je jako puno otrovi. Prve reakcije kod uboda poskoka, evo ja to sad osjećam ovoga časa, prst počima naticat, počima nabreklina i počima se širiti prema naprijed. Tu bol se počima širiti. Jel? Inače, bol poskokova je, odnosno ugriz od poskoka je izuzetno bolan. Prije mjesec dana sam prebolio jedan takav ubod, ali ne toliko jak kao što ovaj danas. Evo idemo otići do doktora, do bolnice. Ono što je jako važno u ovakvim slučajima učiniti. Nisam trebao puno hodati, niti se udaljavati sa mjesta uboda, auto je bio blizu, tako da je ovo olakotna okolnost i povoljna okolnost. A doktoru u svakom slučaju treba otići. Inače, osobito važno, ubode li poskok za ruku nekoga, skinuti odmah prstenje sa ruku, jer poslije to neizvedivo. Evo ovdje je očito kako je ruka već nabrekla od otrova. Prošlo je oko 30 minuta od uboda i osim što ruka natiče uporno sve jače, počelo je sušenje usta. Osjećam to kako mi se suše usta. To je jedan od simptoma kod trovanja. Moram ponovo popustiti jer je ruka nabrekla. Moram malo popustiti podvez. Sve jače natiče. Od 10-ak uboda poskoka koje sam do sada doživio, ovo je bio najžešći ubod. Zbog držanja poskoka mnogi me ljudi smatraju čudakom. No ja ih ne držim kao kućne ljubimce, nego iz posve drugog razloga. Poslije 15-godišnjeg iskustva sa zmijama, nadam se da ću nešto napisati o njihovom životu. Premda je poskok naša najotrovnija zmija, on ima svoje mjesto u prirodi. I kao takvoga moramo ga uvažavati. Unatoč ovom neugodnom iskustvu i dalje ću se baviti proučavanjem života poskoka.
Možda je manje poznato da poskok posjeduje najveću količinu otrova od svih zmija ljutica. Uza sve to ima i najsavršeniji otrovni aparat, savršeniji od kobrina. Različite priče i mitovi o poskoku, možda i nisu bez razloga. Znani su slučajevi da su ljudi koji su ubijali i mučili zmije kasnije u životu doživjeli teške sudbine. U nemoći da savladaju strah i odbojnost prema tom opasnom biću, uništavali su ga gdje su god mogli i kada su god to mogli. No upravo takav kakav jest, poskok ima svoje mjesto u prirodi. I kao da tom svojom neuništivom i nedokučivom egzistencijom predstavlja ispit zrelosti ljudskog društva. Prihvatiti svijet kojega je poskok nerazdvojivi i mogli bismo reći legitimni dio, po mom mišljenju zapravo je pitanje našeg opstanka na planeti. Jer danas je mnogima već jasno da mi kao vrsta moramo pronaći svoje mjesto upravo u tom i takvom svijetu kakav on uistinu jest. Pokušati promijeniti svijet po svom umišljaju i idealu vodi nas, danas je to već sasvim jasno, u neminovnu propast. Možda su upravo stoga ljudi od davnina zmije doživljavali kao simbol beskraja i mudrosti. Poskok kao da svojom prisutnošću čovjeku poručuje: u svijetu u kojem je smrt lovac, nema vremena za samozavaravanje. Živi časno i intenzivno puninu svojih dana, upravo ovdje i sad, kao što nam je svima dano pod kapom nebeskom. I tako se ta hladna, tiha, opasna i na svoj način mudra životinja ukazuje kao neka vrsta učitelja. Zmija što grize vlastiti rep, krug, beskrajno cikličko ponavljanje pojavnosti u prirodi. Ne bi bilo dobro da zaboravimo kako je čovjek u toj neshvatljivo velikoj igri života tek figura, a ne glavni igrač.